besaba ukungena ku-politics. Ngithi kabafuze mina ngingumama, ngingumKrestu, ngingumsakato opheleleyo. Kodwa ngifundile lanxa imfundo yami ngayisiyo le yalamuhla, kodwa yaleso sikhathi. Kodwa ukungena ku-politics wangitshengisela ukuthi kukhona okunye okusilelayo okufanele ukuthi omama bakwenze ku-politics lapho. Kanti inhlelo zabomama zizakhakelwa mbani, zizalawulwa mbani, zizakhulunywa ngubani ku-politics. Omama nxa bemi ngaphandle bazalungiselwa ngubani izinto zabo. Uyani ngobuningi benu, lingesabi, akulalutho. Nango okhulumayo khathesi bambiza bathi ngugogo we-politics. Ungakhangela umuntu njengomama uJane Ngwenya lanxa ehlezi phansi laphana, kodwa lokhe ethumayela i-politics engumama. Walwela ilizwe ngomqala, umama wokuqala kulwela ilizwe lethu. Kodwa lalamuntu lokhe ekhuluma nge-politics. Sukuma mama, ngoba ungahlala ungasukumi, uzabe ulokhu ukhuluma ngaphandle ulahla izandla. Ngena phakathi la ube yingxenye yokulungisa.